Yes, tubahaye ikaze kuri Hard 250 TV yanyu ibagezaho amakuru atandukanye. Ubu tugarutse muri Sport Updates, tuje kubaha amakuru agezweho mu mikino. Muri iyi si ya siporo harimo byinshi bitandukanye. Shampiyona y'u Rwanda yaratangiye, shampiyona z'Iburayi zirimo ziraba, APRC zire muri Sekafa, iyo niyo highlight ikomeye cyane. Ariko nanone i Burayi ntabwo twakwibagirwa yuko muri Manchester Derby Man City yihanije Man U, ariko rwose itanayirusha na gakeya, ariko birangira bibaye ku bitego bingahe byose. Mudukurikiye tuze tubabwire. Reka dutangirire mu Rwanda. Mu Rwanda shampiyona yaratangiye kandi itangira amakipe agaragaza imbaraga zayo mu buryo budasanzwe, habaye imikino myinshi itandukanye. Ndashaka kugira ngo mbagezeho update. Hari umukino umwe udasanzwe ubusa nkaho ari derby idasanzwe ya Rayon Sport na Kiyovu Sport. Nenda babwira uko yagenze, babwiye mu ncamake z'imikino imwe n'imwe yagiye iba. Dushobora kubabwira yuko Bugesera yatsinze Gicumbi igitego kimwe ku busa. Gicumbi bayinje mu cyiciro cya mbere bayisogongera. Etincelle na Gasogi baranganya ubusa ku busa. Gorilla itsinda 2 Muhanga, Polisi itsinda 2-1 Rutsiro, Mukura itsinda 1-0 Musanze. Nababwira ko Rayon Sport ndetse na Kiyovu Sport muri derby ikunda kuba idasanzwe, kuko kenshi bikunda kugaragara yuko Kiyovu Sport ikunda kugora Rayon Sport, ariko ku munsi rwose wo kuri wa gatandatu Rayon Sport yihereranya Kiyovu ibitego 2. Aha barimo kwigaragaza ko umukinnyi udasanzwe, rutahizamu uje afite imbaraga nyinshi cyane. Rayon Sport ntabwo ijya yiburira. Uyu rutahizamu araje ameze nka ba Bogota Kamana na Bama, nabo baje bakora gutya. Rayon Sport yagize ba Sarupongo, ariko n'uyu nguyu rwose nawe ntasanzwe, ko yatsinze ibitego 2 minota ya mbere. Igice cya mbere kijya kurangira yatsinze igitego cy'umutwe mwiza rwose yirambitse. Igice kijya kurangira cya kabiri nanone ku minota w'inyongera wa gatatu w'inyongera yongera bakubita ikindi. Rayon Sport bitahanye amanota yayo 3. Ubwo rero nuko shampiyona y'u Rwanda ije. APR ntabwo yakinnye kubera ko yari muri Sekafa, nabwo turaje turababwira ibyayibayeho. Ibigaragara nuko shampiyona mu Rwanda yifungutse, tuba tugomba kujya kuri match tukareba match. Imikino biryoshye, haba harimo ibitangaza byinshi, kandi mu mikino ya mbere harimo ibintu bikomeye cyane by'ubona abantu babumva bakeneye kureba. Iyo yari update ntoya rwose ku mikino ya shampiyona y'u Rwanda, wo mukino wa mbere wa shampiyona. Ntabwo dutinda rero, turagenda twihuta twinjire ku mukino wahuje APR na Al Hilal, umukino wa kimwe cya kabiri cya Sekafa, igikombe giterwa inkunga na Perezida Paul Kagame, nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, atangamo $30 by'amadolari. Rero APR yari yaragiye ifite intego yo kugitwara, yari yaragiye yumva izabikora rwose, kandi twese twabonaga ari ikipe ifite imbaraga. Gusa icyizere cyaburiragaho yari imaze iminsi, mu mikino yari imaze iminsi ikina ntabwo yari mu gutsinda, ariko igezeyo muri ya mikino ya mbere yose yitwaramo neza, bituma twumva tuyigiriye icyizere, nayo ufite icyizere. Ariko biza kurangira rwose Al Hilal iyivanyemo pe, yayivanyemo kandi iyivanamo inayirusha, kuko umukino uko wagenze, igice cya mbere cyarangiye APR yatsinze igitego 1. Urumva ko morale yari iri hejuru, ku rwego rwo hejuru. Cyari cyatsinzwe na William Mutogi, ariko kiza kwishyurwa ku minota 82 na Abdelaziz Taha wa Al Hilal. Ibyo byabajyanye muri extra time. Iyo extra time rero yabereyemo ibintu bikomeye cyane pe itazibagirwa mu mateka yayo, aho APR yakubiswemo ibitego 2. Bivuga ngo byarangiye ari ibitego 3-1. Ibi bivuga ko rero APR nta gikombe cya Sekafa iteganya muri uyu mwaka, ni ukongera kuza kwitegura. Amahirwe isigaranye ni ugukina umwanya wa 3. Tuzategereza turebe niba hari ikizakora, ubundi ikagaruka ikaza gukina shampiyona yo mu Rwanda, ndetse ikanitegura amarushanwa mpuzamahanga izakina Champions League. Rero muri iyi Sekafa tubona finali iriho Al Hilal ndetse na Singida Big Star Black Stars.
aho izakina final, APR rero igakina umukino wa gatatu. Ahangaha bigaragaza yuko APR iracyafite byinshi byo gukora no kwitegura, kandi koko birakwiye nibaze bitegure turebe ko twazamura urwego. Ntatinze reka ngende mu mikino yabaye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ntabwo nshaka kuvuga byinshi no kuvuga ku mikino yose, ahubwo ndashaka kuvuga kuri Manchester Derby nk'uko nari nabibabwiye. Manchester Derby ni match yari yabanje gushyushya abantu imitwe. Murabizi yuko yo Manchester United igiye guhura na Manchester City aba ari ibintu bidasanzwe, umujyi wose uba washyushye, ibintu biba byakomeye. Yes, umutoza rero Ruben Amorim yari yarahiye avuga ko ari butsinde Man City ibitego 5, ariko icyagaragaye nuko byamunaniye ndetse anatsindwa byinshi, anakubiswe icyo twakwita nk'imvura ibitego 3 byose muri derby bari byinshi. Gusa ikigaragara nuko iyi match iragaragazamo imbaraga zidasanzwe za Manchester United, kuko ifite ibintu byinshi yarushije Man City. Nubwo Man City yatsinze, yagiye ibyaza umusaruro amahirwe yabonye. Rero tugiye kubereka ukuntu bisa nkaho match yari ihagaze, noneho mwumve n'ukuntu Man U yari iri hejuru ugereranyije na Man City. Ariko Man City birangije twaye amanota 3 yayo, bigaragara yuko Man U rwose yakinye neza ariko yirangaraho. Iyo turebye nk'amashoti yagiye mu izamu, shot on targets, Man City yabarushije uko yagize 6 kuri 2. Ahangaho rwose yabarushije cyane, naho havuyemo bira bitego 3. Ikindi nuko kuri possession Manchester City yagize 44, naho Manchester United igira 56%. Urumva yuko aho ngaho yari yabasize cyane. Man U yatanze agapira keza. Iyo turebye amapase Manchester yatanze amapase, Manchester City yatanze amapasi 418, naho Manchester United itanga 489. Urumva ko ngo nawe yabarushije. Iyo tugeze kuri pase zageze ku bantu, za zindi pase accuracy cyangwa se yindi umuntu atanga baga iyi pase igenze neza pe, iyi pase n'amazi, Manchester City yatanze 82% cyangwa se 82% zatanzwe nizo zageze ku bantu neza, naho Manchester United izo 84%. Birumvikana ko rwose Man U yari iri hejuru cyane. Amakosa bose banganyije 8-8, nta yellow card babonye, nta red card babonye, kurarira Man City yararire 2, naho Man irarira 3. Iyo tuvuze kuri koroneri dusanga Man City yari ifite 2 na Man ikagira 4. Urebye muri rusange rero ahantu Manchester City yarushije Manchester United ni kuri shot on target, aho Man City yagize 6, aho naho havuyemo ibitego biba difference. Ubwo bigaragaza yuko Man U rero derby ya mbere yitakaje. Biravuga ngo ese uyu mutoza aracyafite icyizere, kuko niyo ugiye kureba ku rutonde ruhari rwo mu Bwongereza rwose, Man City iri kure, Man U iri kure cyane. Man U iri ku mwanya wa 14, aho ifite amanota angahe? Amanota 4. Urumva rero iri kure pe, iri kure, aho iri kumwe na za Fulham, na za Brentford, na za Brighton, zose urumva ko ziri kure. Twareba rero tugasanga ibi bintu bizagora cyane Man U, naho Man City yatsinze yo ubu ngubu iri ku mwanya wa 8 afite 6. Umwanya wa mbere dusangaho Liverpool ikurikirwa na Arsenal, Tottenham, Bournemouth, Chelsea, Everton, Sunderland, Man City kabona kuza. So urabona ko Man iracyari kure, ifite byinshi byo gukosora, ifite byinshi byo gukora. Niba ishaka kuba ikipe idasanzwe, ifite byinshi igomba gukora. Rero mukomeze mudukurikire kugira ngo tuhane update buri munsi mu mikino. Ibintu bizarushaho kuryoha cyane, ndabizi uko imikino igenda izamuka. Muzi ko harimo ibintu byinshi byagiye bizamo, imibare itandukanye, amakipe yatangiye kubarana, imbaraga ari nyinshi, yagenda amanuka. Rero iyo batabizamuye hakiri kare nka Man U ngo irebe icyo yakora hakiri kare, yisanga irimo kurwana no kugira ngo idasubira mu cyiciro cya kabiri. So mukomeze kudukurikira kuri Hari 250 kugira ngo tubahe ibyiza
kandi turusheho kuganira. Ciao, Imana ibahe umugisha cyane, mwakoze kudukurikira kandi mukore subscribe ku batarayikora, like, share na comment. Turi kumwe cyane, Imana ibarinde.